ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯌꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯇꯨꯡ ꯏꯟꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯆꯠꯄ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯡꯕꯁꯦ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯋꯥꯠ ꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯦꯌꯔ ꯄ꯭ꯔꯥꯊꯅꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯄ꯭ꯔꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯟ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯃꯒꯤ ꯔꯤꯂꯤꯖꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯆꯅꯥꯎꯁꯦ ꯆꯔꯆ ꯆꯠꯄ ꯃꯤꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯌꯔ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯗꯨꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯣꯔ ꯈꯪꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯦꯌꯔꯁꯦ ꯑꯣꯏꯒꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ ꯑꯃꯈꯛꯅꯦꯕ ꯁꯤꯁ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯊꯥꯅ ꯇꯧꯕꯁꯤꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯩ ꯌꯥꯟꯕꯁꯦ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯩ ꯌꯥꯟꯕꯁꯦ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯩ ꯇꯧꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯆꯥꯡ ナꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯊꯅꯥ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯍꯩꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯦꯕꯤꯆꯨꯑꯦꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯩꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯍꯤꯡꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯩ ꯌꯥꯟꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯦꯌꯔꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯄꯣꯜꯂꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒ ꯃꯇꯝ ꯂꯦꯟꯕ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯌꯔꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯍꯦꯛ ꯌꯧꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜꯂꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯗꯥꯎꯟ ꯆꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯏꯁꯣꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦ ꯁꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯣꯔꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯀꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡꯗꯤ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯥꯎꯕꯁꯤꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥ ꯀꯞꯅꯤꯡꯉꯁꯨ ꯀꯞꯄꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯐꯥꯎꯕꯁꯤ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄ꯭ꯔꯦꯌꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯆꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯣꯔꯁꯤꯗ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯐꯥꯎꯕꯁꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯀꯗꯕ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯅꯥꯎꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯐꯥꯎꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯀꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯁꯣꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯤꯖꯕ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯄ꯭ꯔꯦꯌꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯪꯉꯒ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯏꯁꯣꯔ ꯊꯧꯖꯥꯜꯕꯤꯌꯨ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯎꯖꯕꯗꯨ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯌꯔꯁꯦ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯙꯔꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯟꯖꯟꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ Matthew chapter 6 ꯒꯤ verse 7 the NLT translation the Bible na kay haisida nangna prahan tawba matamda hanjanna sure khangdaba misingna tawbagumna adum hanjanna hairaga leibado adugi prayer do tawganu haina jisuna takpi sure khangdaba misingna tawi gentile ay matamda Matthew chapter 6 to koina o fangi gentile singna ke dawe short khangdaba maramna thajadaba maramna makoina chanabagi damak thaknabagi damak sena inaba sida moigi thawai thai anu sure khangdaba mising se kaino tayong pambagi oibsida thawai thagane sure ki damak ta thawai tharoi animak to balance tawba darkar le janjana haisaba se hanjanjana haisaba yae adubu same word ta hanjanna prayer tawbududi jisuna tawgano hai ishwar se pio hai adugi pio di direct hire ka sumadugi maningda amade khoi wakal da leitre chanaw se so adugi wakalon do chumbam chang prayer se kaino hai taragadi prayer tawba hai se ishwar ga aiga wari sanaba aduga maga aiga lainaba sibu prayer kawe akoi prayer gi mapana akoi da ingda basala ka do ni chanaw prayer gi mapana chingbi basida akoi porakadoi adugumba peace ingda basida akoi porakani chingbi bada akoi porakani akoi gi punsida akoi gi negative mayam ninghanaba mayam charangnaba wakalda oidong mande yadong mande haiba mayam sing adu life sing adu punsi sing adu kedoba madu sing gi jaga se loina makoi solve tor kadoi ne akoi gi punsida challenges mayam haibadi makal makha ayam mayam nang thengnaram ba yai or natraga nang struggling makal gi samaisa sing adu khudi thina ba matam su lam ba yai so adu gi matam da su akoi prahan torga leiba taragadi madu sing adu koi lanthokpa ngamgane aduna sumaina afawba misa amakakna sumai haibi CS Lewis Hibsona sumai hai prayer doesn't change God prayers tawbasina isor se hongtok hongjin tawba natti adubu it changed me prayer tawbasina tawriba misak to adu oina hongto e amen praise the Lord ai se prayer taw taragadi nang se prayer taw taragadi isor se hongtok hongjin mana khalamba wakal hongan manati adubu kedoba ai oina hongba haurine ai se oina hongba hauri haimina si prayer tawbuna isor asibu hongdok hongjin tawhande adubu prayer tawbasina aigi punsi ase hongai amen prayer tawbasina koise honge prayer taw taragadi nangi wakal nangi pukning sing ado seran turan phaireng tureng isorgi oidaba sing ado koi da la agasu maduda koi ngaraga leiba moi what is prayer I say temtana te prayer prahan taw bible se kai no hai taragadi isorga wari sanaba aduga isorga
punmina ba haibani Ephesians chapter 6 ke 12 se koina khange asi se thawai gi ba lan gi matang dan akoi gi lan se kai da no hai tar ga di hakchang gi koi gi I tong da natte koi gi phau ba koi gi u ba koi gi ta ba akoi gi ngasi mina hai ba adu gi matung ina akoi gi lan je oide ai ga ngasai life fata ba ga sokna ba se thawai gi ba da ne thawai gi ba se de thawai ai ba se kai no thawai gi ba kuyom ma se da de ai gi mitchina u ba smaina u ba ngam de madu di kai darka lei thawai gi ba de thawai gi ba mitto hang torak pa darka lei ai gi thawai gi ba mit se hang bina ba gi damak to koi prayer to na Ephesians chapter 1 da koi tambiri ni koi khang ana sige Ephesians chapter 6 ki 12 sida kai ai akoi gi lan se kai da no hai tar ga di thawai da amasung thawai gi ba kuyom madugi mafang mathang kuyom mayam ama leiri life fatabagi kuyom adagi angam mathaugi kuyom mayam makhal makhal sida Bible na tai kwai fatabagi madugi marak tu dane ana sige lan se kamaina sokna ga doino hai ga di aina haining se prayer tor ga ne nangi family gi obe nangi life ga obe challenges mayam ama lak pe self tum gi obe ninghana na ba maram so rak pe so madugi oiba life sing se ka dogi hai tar ga di madu kamaina sokna doino hai ga di thawai gi obe du dane prayer to bugi mapan so aduna koi na thawai da prahan to udraga di akoi prayer to busi yauruk traga di akoi kai thui hai busi su khangoi thawai aduna koi na church da lak tar ga su chanau sing ainang prahan to da ba mo oirak pa tar ga di akoi na sida ta ga su hai ga su gyan ta bu sungam ngamoi maram di kai no shona ngang ka do ba magi sigi wahai ase hakchang gi oba duna lokshan mangam ba nate hakchang gi oba duna lokshan mangam ba khar khak lai kai no chanau sing ayong pam ba gi oba du khak ta ne chaba thak pa set pa in ba simayam sing ase hakchang sina di hena thoido hendo na singba hele ba dugi matang thawai gi ba du di thawai gi ba du khakta na khanga ne du nang gi thawai se sigi jaga sida koi mitang ba gi mahutta mit hangak po se koi darka le Jesus Christ se adum prahan to ba mi ne Christian amoy na Jesus gi tung in ba mi amoy na koi se kai khale koi na khan ba se adum prayer koi Christian ni na koi adum koi masen khan na ba se adum ma su prayer to ngani ma su prayer to ngani ma su prayer to ngani dum khale adu bu these days sigi matam sida ayam na Christian sing na prayer to ba se handa grab ne prayer to ba sang se handara abane bujik henkalak panat handara ine koina prayer to si haiba matam da mi thoidokna yambo oide sina ta ko se kaino koi prayer to bu se loi hangre hai ne prayer to bu se koi handara ise masi se ishorna koi hengalak pa pami koi ngasi dagi hengat po sira chanau se shona pangbi bo ishno amen praise the Lord prayer se koi hengat minas adu Jesus Christ na ke doba mana tawri ba se ki tayong pam se tawri ba thabak toro me am sing se mana uba taba ishor dagi uba taba me am do madugi matungina jisuna tawe ba thabak adudi Jesus Christ na matawkram na uba taba se kamaina urino tarino hai targadi ma prayer to mi amane aduna Jesus Christ na prahan to bugum na mahna shorgem mafam da matam len bugum na ai koi su matam len badarka lei prayer to ko koi matam se len gadam ne aina haiseningi Jesus na prahan to gi ba se masi se akoi da su achowa para ama khakne ba Jesus masamak na prayer to pa targadi ai koi su ke do bagi prayer to ro dun chanau se amen praise the Lord Jesus Christ masamak se prayer to ishor da ma haije ishor da ma kapse ishor da dum ngar ga chali ma ishor ge machani adu ai tar ga su ma ishor da adum ngar ga leiba misak amane luki tarama thoi gi amada khoi kamaina leigi emina se John na ma gi sebok sik da prayer to ba tambi ba sumaina prabhu nahang na su ai khoi da prayer to bu se tambiu na hai shornan prayer to bu tambi ga ne ba soidan nang na prayer to bu tar aga di jisu na tawriba prayer se kamaina tawdoino haiba se aikoida tambi verse 2 da koina ui madudi mana hai sumaina hayu sargada leiba aigi ipa sargada leiba ipa haina sumaina tawbase koi haugadabane sida mana ipa haina address tawriba mafam ta ibase kai gino haigadi ishor haisu haide man or ningthau haibasu haide ado mana ipa na hai se kai gino hai targidi koina gyan tanamni mapaga machaga leina ba mari se habra phatabra chanau sim phaiko akoi hangoi ba leite ikai ba leite hanjan hanjan na haizabada kasu ninghan ba leite I have the time pamada leiba koi gi imai pa sing da koina haizabada imai pa mamang da ko ikai bele bro chanau se kaim ta leite soira so hanjan jan changi soira so hanjan jan na koi mangom da dum mana tra di leite chanau se the same way chamana na ko na so Jesus Christ na prahanta obasi da takpi re se kai no hai ga di aina prayer to ba matam da ai gi wakhalon da changa do se kai no hai tar ga di sarga da leibe ipa hai na chang ba se masigi wakhalon se ko da chen ba darka lei maram di kai gi no aina ipa gi manak da chang ba matam da hangoi ba tan ba haina da ba se am da phawroi aduna nei shor se kwai chaw bo idra so nangi
sargada leiba ishor aduda prayer to sargada leiba ningthau aduda prayer to jisuna ka shu hairam de adu mana su ke doi ipa haina hai akoina su kai hai akoina su ipa haina hai ga dobne amen aduna jisuna se tai sargada leiba ipa na ki ming seng boy sunu ha se ma hai be ho hai ri nang ning to le bak to akoi gi punsi da lak po isunu nang na sarga da ning ba to bu kom na tayong pam da oisunu ma prahan to bu ho re amen praise the lord aina hai se ningi sigi prayer se akoi nga si da gi ho se karma prayer no ipa hai be gi wakhalon se akoi da prayer to bu ho se akoi sarga da le be ipa du gi manak ta changi ni adu ga di akoi gi tayong pam da le be ima ipa se gi mamang da akoi na changma matam da akoi na hai ga da ba pakhat pa le bre chanau sing kaim ta leite akoi gi पुनिंग द अरोट पर थम दबिदा लोइना म ईश्वर के ममांग सिदा चंगा हाइजे बयाई सुमाइ तौदना कोई की प्रेयर सिसु ईश्वर द हाइजे गदबने इपा हाइदुना सिसिने बजि सुना साइ गेस मनी इन कॉल द प्रेयर तोइदो फादर इपा हाइना मा प्रेयर तो मसे एंगोन दगी कप असे लॉकथोक पियो मसे की क्रॉस असे पुगदबसे एंगोन द अचौबा मोए आइगे हक्चांगी मतुंगे नदे आई पामदे अदुबो नंगी निंगबो ओइसनु हाइना जिसुना प्रेयर तोइ सुमाइना नंगसु आइसु चमाना कोई की प्रेयर से इपा हाइबसिदा कोई प्राण तौबो हरकदमने सिदा यंगसी mapa machagi saigi wari jisuna sida hairam ni na makha tarakpa Luke chapter 11 akoi gi tayong pam da leiba akoi gi imai pa sing sida hairai ni pap chen ba nang ai gi tayong pam da leiba akoi gi imai pa akoi na mioi ba na fawba magi macha sing da afa ba khodol pi ba hairaga di sarga da leiba ipa du na di thoido hendok na koi na nija ba da thawai seng bu du su hena pi roi dra hai thawai seng man ni yo hai ba na te ko chanau se du su ma na pi bi ba ngam me hai hai ba di thawai seng ba siga changdam na ba ya ba posak sing leibra chanau seng leiti aduk chawra ba thawai seng ba pawba pibi gani ma hairi kai gumba hangagadi aduna jisu krishna sida tai se kai no hagadi koi short haisa ba matamda mana onna taina ba da piro oi koi gi prayers aduna sin takpadi kai no nangi chap chaba prayer se ai koi pura kan da short gi mamang sida koi changaga ai koi prahan to ba hor ka dabne aduna koi gi prayer life se koi thak ama da gi tha ama da henkalan ji ya bro chunau se minute manga tor ma da gi pungkhai dang tang on thok si ya bro chunau se adubo at least aina ama kak haijaningi mayam da request tawjaningi naha waisanu haloisanu pung ama din numit kutengi प्रार्थना तौनबा होनबियो मदुदुना नंग ईश्वर के तुंग इलकपदा ईश्वर की मागे अनिंग म तोरकपदा अयत पा अपन म पीरोयबा दुदुना नुंगसिबेम पांचत पंगा मकने प्रे तौदब मीना कमाई नुंगसिबेम पांचत के नेचनाउसे प्रे तौदब मीदुना कमाई ngakpira कदोनो impossible oithoroi प्रे तौदब मीदुना कमाई ने ईश्वरना हाइबा तागनि और ईश्वर के मीना हाइबदा मागी मायोग तो ओइना लाकमा मानगने प्रे तोरकत्रगे सो अदुना आइना हाइसनिंगी प्रे तौबसे ईश्वरना पामे बकोय लोइना ईश्वरना खोइदा तोहनिंगी से कैनो हाइ तारगदि मंगोमदा चंगक पसिने अदुगा माना मंगोमदा अखोइना हाइरक पसिने अखोइगी दरकार लेबसिंग से ईश्वरदा हाइजब ईश्वरदा हंगजब से दरकार ले जिसुना खोइदा तंबी मैथ्यू चैप्टर 7 की 7 दा हंगो केदोबा पिबीगनि हाइ को चनाउसे थोंग येजौ hangdopigani praise the lord thiu nangna fangzagani sina tai se kaino hai targadi akoi adom ngasi su koi hangbu darka le ngasi su thijaba darka le ngasi su koi tung injaba darka le so aduna ina hai se ringi sigi look si da koi tambir se sargada le be pa se puksel chawbai sorne magi from the changa ga koi ngasi dagi haijaba house be nomit khudeng ado loina puraga lao makal gi karam prayer noi khangde madu puraga lao aduga madu gi prayer du gi mapana akoi gi punsi se फगलकदबने अदुना कोई प्रेयर तब मी अमा कोई ओइना बहोदसे अदुना कोई की प्रेयर से कोई की हाइनबी अमोइना कोई सेमगत पा सागत पा दरकार ले हैबिट अमा ओइगदबने गसी की प्रेयर तौदबदा नंगी हाइनदब फाव ओइगदबने ईश्वर कोई द तंबीर से हाइनबी अमा ओइनबने अदुन जिसु क्रिस्ट से नमित खुदिंगे प्रेयर तौ कोई बाइबल द थेंगने मा हाइनबी अमने अयुक नुंदिन दो जिसुना कना मागी सेबोक सिंगा पुलरगा चलुरगा कई तौरगा सु मा नुंदांग वारम गी हेक मतम योरकपददी प्रेयर तौब चले कोइना नुंदांग हेक योरकपददी चाकचाना बचले हाउ बचासिरा अदु तौसिरा दा तौसिरा नुंदांगी मतम सिद तौइ तौदे चनाउ से हाबदि नोंगामदन ताबो वारोम निना नुंदांग से पथाब पामे सारगा थाग मदु ओइदसनु को प्रेयर तौबकी मतम योरक तारगदि मदु खुदे मक्चेल लंगथोमगा के तौब प्रेयर तौब दरकार ले माय sheep hear my voice हाइना कोइ ममांगी संदे दसो ai हाइग्रे आइगी याउ सिंग अदुना आइगी खोंजेल ताइ हाबना प्रभुदि आइगी याउ सेनबि बने हाइ चनाउ सिंग नंग याउ ओइ तारगदि याउ सेनबगी खोंजेल तागे हाइ तारगदि प्रेयर तौबियो नंना प्रेयर तौराबा मतुंगदनि याउ सेनबगी खोंजेल तारकदुइस नंना प्रेयर तौराबा मतुंगदनि मदुंग अमकदोइबा मैम सिंग्स अना प्राण तौबसे मसे कोइ निंगहन रोइसे प्रेयर तौबसे
มาดูคุยปุ่นนิ่งฮันดาบอยสินังว่าไปยัยปุ่นนิ่งฮันดาไปยัยอะดูเพรย์ตัวบุษย์โอมินาเซอะดูนายนังใส่สุไฮซักเลยchurch กิจนาสิงอัลลัมันสิงนาสิงเพรย์ตัวบุษย์ตัวคุยมีพัมทำเซมาสิกิมาปานอะดูกักตันนี้นังกีทวายกุยว่าปังเกลเซมาปังเงินกัลกระโดบพักกัลกระโดบเซมาดูนักกักตังโอเห็นกันเนี่ยอะดูนคุยเพรย์ตัวบุษย์คุยอามากอินฟลูเอนซ์ตัวนั้นเซยัยก็คุยอามากมาตัวตัมโบยนะเซคุยลงน่าหันเซไอตาเพรย์ตัวบุษย์เซนั่งเซเพรย์ตัวบุษย์ตัวตัวบรอยนะหังโน่นุ่งไอริบรานะหังบีรานุแต่ทั้งป่ามันน่าจะดูที่หังเดชนาสิมาดูอีโมตันนะสิคุยเพรย์ตัวบุษย์กำไมตัวริเกแค่เห็นตัวชิระคุยปุนจะละตัวเวียชนาสิยายาเดprayer ตัวบุษย์คุยไลฟ์สไตล์ตั้งวันทรกสิอะดูนะ prayer สิมารู้โอ้ยนะไฮเรสิใครกินโอ้ไฮตาร์ก็เด็กคุยมาปังกกันนะ short เลยบังอันนั้นบักเดมักตันเนบอะดูนะคุยนะไอ้นายจะนิ่งคุยนะพระตัวอุมาตัมดัชสร์กดุษสิงห์สิใครตัวเรเลงบ่าวเรมาปังกันบ่าวเรมาเนเลงอักไปเซนังกินคุยชนะสินังกินตุ้มบ่ไอ้นายจะนิ่งนังนะพระตัวอกตบายบุษย์นังกินมักตัดดิสร์กดุษตัวปะทาเลยอะดูว่านังนะ prayer ตัวอุมาตัมดัชสร์กดุษสิงห์สิเลงคุยกำไมขังกินชนะสิปะคนจะปะตระกันนี่ช่วยกินมังงะสิเดอปีเตอร์จอห์นมวยกิเซบกสิงเซลอยนะมักเจลมันนุ่งก็ทำกรัมอะดูกันโนมักฮัดไปสมหารมเจมส์สวยสิอามาเจมส์ฮัดกรัมเฮงนงอะไรก็ดีปีเตอร์ฮัดก็ดมเนี่ยอะดูกินนุ่งต่างกันดูเชิร์ชนะกันตัวปีเตอร์เจลมันนุ่งก็เลยนะเมย์ปะ constant prayer หันไปเลยแต่ว่าตัดไปเลยแต่ว่า prayer เจตัวบุมรัมนะมันได้แค่ให้สร์กดุษลากันแต่ปีเตอร์เจมาขุดตะกี้เจนมาคงดะปุ่นเลยว่าลอยแล้วทั่วก็มาในเลยว่ารูมตะกี้โชว์หางกันแต่ปีเตอร์กี้มวยน่ะปุ่นเลยว่าฟอมตะกี้ทองกันฟอว่าปุถุพิรักขีอาเมนชัวร์เสียนกนับฟัดได้ให้เสียนะสิได้ให้เสียหนึ่งจะน่าสิชัวร์นั้นมาดูตัวบีบังอันตาร์ก็ดีคุยลอยน้ำมันหุ่นเจลตัวเลยไปตินัดอะตัวทวายก็ยังว่ามาทำได้ไลฟ์แต่วันนั้นเจลทำจะลำบากสวยล็อกกับตัวยายก็ล็อกกับตัวเลยว่ามีเสียฮาราอบรันนกปะอุบระกับปะกักตันนี้นิ่งหันนับปะกักตันนี้พวกนิ่งชอนดับปะกักตันนี้ล็อกกับตัวเลยมาทำมาทำดิเลยบัมมาพัมซาดิอะตัวไลฟ์แต่วันนั้นน้องอนแต่นั่งกิทวายก็ยังปุ่นสิแต่สุดทำมันบสวยจะน่าสิปีเตอร์เดียเสียงมาทำเกรโก้นั่งกิดมักตัสุพัลฮัลลักะทิ้งฮัลลักะเพรย์ตัวหอนchurch ลัตนะชัวร์ก็มารีคริสเตียนที่บ่าวตายสุดตัวครับ church สุดก็ตัวครับ membership สุดแล้วครับชัวร์ก็ที่มารีเลยนะแต่ว่าก็สุดกันนะว่าเลยที่ so อะไรให้สิ่งนี้ prayer ตัวบุษนะสร์กดูสิ่งเสทับกตัวนั้นนะบางทีมาพัมมันเนี่ยจะน่าสิจิสุคริสต์นะพระตัวยังไงมาทำเด guest maning call ได้แค่ตัวมีสร์กดูสิ่งลามีดูก็มาแค่ตัวมีบ้ามาปังกัลเห็นนักกัลนั่นมีสร์กดูสิ่งก็ตัวน้ำมาบุษขัดพิรามี praise the Lord อะดูที่ prayer ตัวมีแต่ส่วนบริกันบริให้บุษสิได้หลักตัวนี้ว่าหังส์อันนั้น prayer ตัวมีเสใส่จิสุคริสต์มาสามักพวกสร์กดูนะปังบีปีเตอร์มาสามักพวก New Testament ได้แค่ตัวเจลได้กี่ปุถุพิเรอะดูมันอะดูตัวบิตาร์ก็ดีชัวร์สุงาสิสุยชัวร์เสดมตัวก็เลยนะตัวจะน่าสินั่งกิสมัยซาสิงคารมกรามจักรตัวทุยคุยไอ้ลอยน่าสุขังเดอะดูมาป่วยนะไอ้เจนิง prayer ตัวปตาร์ก็ดีมาดูกิสมัยซาสิงอะตัวลอยน่ะมักชัวร์น่ะมาเตียงปังเดนะมากิสร์ก็ดูสิงท่าเดนะมีซีซันเดนะขังเดกมาไอ้นะมาดูสิงกิมาปานนะทับกสิงตัวบ่าวกันเนบอาเมนกันท่าใจ yes ชัวร์มาดูท่าจะบ่ทำเจ็บมาดูการนะบ่เนบนั่งกิสร์ก็ดูสินั่งนะ prayer ตัวปตาร์ก็ตัวบ่เลงบ่าวเรบ Romans chapter 12 की verse 12 तक है कोई हमने से नंगे असादु द हराउजो अवाना द खांग बायु last part तक है तो वो continuing steadfastly in prayer नोई की prayer से पोल न है ने हन्बल लाइतना खोंफम चेट ना prayer तो बियो है री चुनाव से नंगे prayer तो ngasi दके खोंफम चेट पो बियो नंगे prayer तो हन्बल लाइतना आम पुनिंग थिंजल लगा अतुको म अनम कन बगलोना ना प्राण तो बहु बियो सिकी prayer से कोई हाउस से कोई ngasi दके prayer तो बसे कोई हाउस से चुनाव से मिगी prayer तो बियो नसागी वो ngam द्रिवादी खंगती को अदो मिगी prayer तो बियो मिगी please prayer तो बियो no मगी शोना ना वंदा नंगी पुनिंग द fall missing अदो मधु के दम द prayer तो बियो चुनाव से मिनट मंगा तरा अंत काय थोपियो मी अमगी दम याई कोई चुनाव से कोई prayer तो बुतम से amaga prayer to minase pullaba matam da khatanate individually personal ishoga lainaba matam aduda short ko haiza bause prayer se mapangal kaya gi mate kan gi haiba matam da chanaw se sarga dut sing lenga ini shorgi pangal se lai ni nangna prayer to ko matam koi khangmi ko prayer to ko matam da kai to ba prayer and pray so koi na khangi yam toina pan ba pakon sa pa taratruki kun manga da koi ui prayer to ko matam da mogi lai ba jail do kai do no neglect pa na tro chanaw se short se thabak tawe koi na prahan to ba hor ko matam se da aduna bible na sta hai se nangi prayer do tat pa laitana khongpham chet na prayer to ba hor o hairi Philippians chapter 4 verse 6 ta kai koi khangi kai gumba posak amagi da mak ta langtak na ganu adubu prayer to bi u hairi thagat pa so ha pa adubu ngasi di prayer ni hairi aduna ina se da hai ningi prayer to buse
masise langtak na bagi mahuta prayer to bo ondo onjan biro puning ola on sound na balai bagi mahuta prayer to busida koi olak se prayer to busida koi haina bi oirak se ishona thabak tor pose kayam to bungam ge habse nang khangani nang na prayer to onjalak pa matam ishona fight to onje yabro chanaw se moses na khutanga pada kai toge henang amak pa natro prayer to ge matik haibani mana khu thadarak pa matam da kai dawi phattaba sing aduna magi lamda khumang chauksala me aduna koi prayer to buse hen henkat se amamba gi pangal se nang aina thugai doini tayong pamana thugai roi prayer to kan da koi henkalak ka dom prayer sidani loina makki akoi gi ishor ge ba mi mayam ama bible da yauri ba sing or hoju je koi gi mang da chat khra ba ishor khangaba ishor na season agra mi sing se prayer to ba mi ta na te prayer to ba mi sing ak ta ne prayer to ba maram da ke do ba shona moi da wangangi shona moi da fongdoi shona mo koi da hai aduna koi langtak na roi I mean se langtak na roi aina ngasidagi aigi punsigi jaga punamakta aina ngasidagi langtak na roi adugi mahuta aina prayer to ba hogani amen praise the lord akoina shorgi sargagi fambal thozal gi fambal adugi mafamda koina thongna fana koi changsi maram di kai gino nangna shor thozal pibiu menung se pibiu aina laudra su toina shoge manak ta changba matamda adum phangdrobne amen praise the lord nangi darka leba matamda shorgi thozal sina bible na ke hai awokpani habina 2 Corinthians chapter 12 ki verse 9 da bido ai gi thozal se nangi damakta di awokpani habine an shorgi thozal se khoi gi damakta di awokpani aduna koi shorgi fambal mamang sida akwai changba hause shorgi fambal mamang sida akwai tuzaba hause shorgi mamang sida akwai na changsarakpa matamda tuzarakpa matam sida ngasarakpa matam sida nangi darka laiba sing ado magi thosal duna loingam hanbi gane amen praise the lord